A talo fatu telefono radio Samoa le nei fo i tae awa lo maia o talo le asunga fua. E o atu i le fitu se laufai ngā malanga a pasi au kilani na a fia i le tae au nei. Ona o le te e ave pasi. Taimi pisi o le tae au mai le tūlai whae o mai le tūlai valu. Le ana lea iaini pasi whiwa i le NZ bus a o whaia le te. Ma o se te e fo i wa wha amauni a mai le Auckland Transport na tu wai o na longo i nai i lato e le kamumpani pasi le NZ bus wha pele uni. O se whaanoa noanga i le Auckland Transport le wha ai unga na a fia i whai ngā malanga pasi i le tae au nei. Ona i le ngata watupu i le taimi watu e a mata to a tele i tangata whewa ai e wha au ngā ina au na ngā pasi. A o lea a fia i o le whaita wafi o tangata au kilani. O tutongi lava lea e lo o fia fia le kamumpani pasi ma o lo o finau. E tatau ona sili atu tutongi o ave pasi. O lo o whewa ai au kilani na i lo tutongi wa wha atulanga mo au na ngā ave pasi. I se tali mai le Auckland Transport o lo iei le wha moe nga ia vave maua se tali o le wha fita au li le so. Ina ia ngata i le tae o nei le te ai aua ne i vai aso atoa. Ua moli mau mai iei fo i mali sui le Auckland Transport o lo ngalu nue PF utanga i mali Auckland Council wha apele malu. A wā se isi tupe wha au popo ina ia mawhai ai ona wha au popo tutongi o avipasi au kilani. A whai ai umale so i le isa tali wha mali e loto mo le uni ma le NZ bus o lona winga e toe le ai fo ini pasi whiwa i le NZ bus i le taimi lava fo i wha pēnei a tae au wha solo atu i le aso tofi. Vi ia le loto te tele o leo Hamilton na vave ane malavea i tangata sai to tonu o le taavale wala vea ma ua a mata o na mu. O le whalavlave tau taavale le nei na tula i mai le vavea o na nafi. Ina ua feto aise tasi o taavale ma le loli ki liva le Fonterra. O se whalavlave tau taavale wa tua i aile sawa tele o taavale la i titi na mu. Ma e to alua na mali liwa i lava le no fuanga na tupu ai. A o leisi to alua o lo o tau fia ti ngā ina il whale mai. E to a whale ana mawhaiona toso e se mai e leo mai le taavale wa mu. I moli maua tangata no nofo la taane le no fuanga na tupu ai. E na o nai se kone na tupu ai e tau nu atu loa ma le taavale leo. Maunia mai ai fo e le ofisa leo e le i whaapea a mea na tuli loa. E le taavale leo le taavale la i titi wa mu. Ai se tala i le aveloli o le wafa maunia mai e le Fonterra ta wala mai le News App e le iai ni manu anga o le aveloli. Ua wha mauti no mai el palemi o New Zealand, o le a le talia ina le vala au o le Presteno Ukraine, e alu atu i Kiev. A o iai Chris Hipkins i Europa i le vai aso nei. O se whainga malanga o lo o tau lai uma i le saining o le maalienga o whiwhata wa inga sa o loto. Po o le maalienga le e wha atu saina e tasi tesi wha piliona i le tausanga, e manuia mai ai le tamau a ingo New Zealand. O se whainga malanga o le a whailua i ai fo i malpalemi o Sweden, po o se tasi o poutu i le maalienga o whiwhaatawa inga sa o loto, ma le Unia Europa. E tau alunga le whainga malanga le whono tanga tele le NATO, le e whainoa i umaile to a tele o taita e o tunu ese, a wātala noanga o le tau wa Ukraine. Ma o i olo i eile wha moengo Hipkins, a tonu le a maua i se taime e whainoa i atuai. I a Volodymyr Zelensky. O le whaalua i leona te e nei New Zealand wala ulia Zelensky e peona i fo i le tausanga tā aluai. I a Jacinda Ardern. Ai se tala mai a Hipkins, o se malanga vave tele ma a whai e toi alu i Kiev o lona winga, o le a wha o popo i siaso. O le whai ungal pale mio New Zealand e le alu i Kiev, wa sa waia na nafi a o wha manatu, le a solo na lima se lau talo na whaia le taua Ukraine, ma o le afo i uofo mai le malo telo a Amerika, e na te sapala ina pomu a ta ua cluster bombs mo Ukraine, po o pomu nei e wha asail se lau luas fulua tunuu, e au fiai ma New Zealand. Ua toe mana o le pātia le actor toe sui ma wha a fo i le tū la fono. I le mea sa iai mua e wha masino ai tala vauta i se fulu fitu tausanga. I lalo le whaingolo o wha masino i nai tangata mātutua. O tala vau se fulu fitu tausanga o lea ele o wha masino i le wha masino nga mawalunga. Po o wha masino nga wha i tū malo ai o lo awinatu isu e ngatau i le tū la fono. Ua wha apitoa mō tūpulanga tala vau. Ma e wha apea fo i le whainga ele o wha a whalepui wha atasi ai. Ma tangata mātutua. Peita ai, mai le taita o le act David Samoa na nafi. O le ana langolango ina e la lātou pāti le lua fes fuluono le swinga wa iai nei, ma le wha moenga. E wha ai titi ai soli ngā tū la fono e whai e talavou. Talo mai o nalo i le lua fes fuluiva, whai mai Seymour, e le i au si ai wha moenga.
Ma o lea ua tatau ona toe whaafo'i I le mea sa iai. Mai le taʻitaʻi o le Act, ua tatau I le 17 tausaga ona iloa le taunuʻuga e o I ai pe a soli le tulafono. Ma tala whaaiʻu, silia ma le tasi afe fale ua toe suʻesuʻe nei e councils whaapea leoleo. Ina ua toe iloa mulimuli ane e lē o se inisini aloaʻia lea na sainia pepa na whaatalosaga I nai pe mita o ngā luenga. 52 councils I totonu o New Zealand. O le ua toe tau mawhai e whaafesootaʻi tagata I ai o lātou fale. Na sainia e le tamātaupo ia Jonathan Bohol o le Kodiak Consulting Limited. Ai le Engineering NZ na whaatoʻalia e na ua whaafesootaʻi e se tasi le inisini o loʻolo mia lona ingoa I lunga o pepo ngā luenga peitaʻi o ina whaateʻi ai lea inisinia ona e le ai sona silafia I le fale. Pe na saini ai foʻi. O pepa o ngā luenga na fosi e Jonathan le sainia. O pepa nei o loo tuuina atu I le council le whaamaonia ai. Ua ioi le inisinia waloaʻia po le Chartered Professional Engineer I le fausaga o le fale ma ua whaamaliaina foʻi. Le Building Code ma taʻiala uma o le galuega. O Jonathan o loo lisina ai lona ingoa I lunga le upenga tawhailangi. A le Engineering NZ o ia o le Engineering Technologist whaavao malu. A e le o se Chartered Professional Engineer. I reporti e fōlinga mai, o le ana tusi lave Jonathan le ata o le fale peitaʻi e nā tele I lafoina I le inisinia waloaʻia e siaki ma saini, a o le alava na toe saini lava e ia ma tuu atu I le council. O tala na o le nei tae au, manuia le amatanga o le vai aso.